Romamina. Ayaw mo naman sa kanya rin. Ito, uy, Iya, tegur man kita sa mga. gabi rin siya namin, atok kamu. So kung di di buruk ko, di bagasan sa reyon, borhat na ako, manong bagasu, marsiti ulit. Kaya namin, ito, so tumarong di ho panos ko yun. Alana, lang na marsugari ako, marsugor ni. Di po sorhak ito, nang ihokok ni, hokok ma, sapit suna, sa rumatuhan su. Tiada pasahat hadulun mo Tuhani, asal dia diho si gabinyana, si gabinyana, dapat dihamuna dalam hidup, dapat dihamuna pasahat, ngapot itu dia loro. Nakita itu tong pasahat kamu hadulun mo na ito, kehidupan kita, sana sa dibataro akan narito. Kosorah ito, bolohami madok bumagaja. Alay unang magtitiho ito gabi daw ko biyak sa gawda. Tapos ras ito, ikumbar sa bartirohan o ibagasan ito nga ibagas. Alana, bulo di jam ni bapa, bulo di gumanja. Dan, alay bulo di jam si Matiwan. Kung dito ay tatanang higap ko, magiging Matiwan. Bulo di tarimat pe si Matiwan ni, adalay soto na digan. Pasatan boleh pesta singkat nama dia dengan lima kata ini, oh ini betul betul. Jadi pula keporwasian pasangap madri asa sangap. Jadi pula tukarong kehauranan ni helakon, ikom perlambas ni roh. So tumiba ilahu di julunya mengajana, itu subang-subangnya marupata. Boholo haurangan itu mengagas. Hari tak sudah kami roh itu kan pengumuman. Jadi roh itu mengajana. Natoro, tok karay tolong, tutung laho, ay merkuli-kuli hinakon, tutung laho madato, tok akatak. Ay boleh ni PHP, ay siya nagsibili, magsulog kuli kayo sa kami ng parang. Ha? Tok karay, asa tohoho, bubila. Tininggan mo ko siya magtutok. Susinadura, tulad haduli, ay bulang tutok ng bata ko. Ha? Ay kokomando. Dila sukup kilaw. Bolotusan majuwahaw, kasi ajar. Majuwa mo. Bolo tutulang ni Helon, panggil mo sudah boleh siada. Jadi bolo tu ka hahadulin. Jadi anak orang takas itu kalau bisa, tak keluarga cukup kelau bolo tu si panggil apa. Asal kerja itu dah. Jadi saya yang dia mak di pasal Tuhan na sinakap mo ito dalahan kaibigan ko rohanami papahato ko di bagas sa sarili ko di bagas mo ngaro helak ko ko. Ini berganjang untuk nasrana. Marhitei, asang dia matutu, sadahan musong day nyai, kan? Munang berdua sumur day dua, toka, patang sudah, ikut secara tahan. Jadi rumus ini nomor keluarga, lalu perjuluhan nomor keluarga. Jangan kalian berkomunikasi satu arah, harus berkomunikasi dua arah. Artinya, ikut dengan lima kata itu suami juga, dengan lima kata itu istri. Kalau dua lagi ni holong ni roha, aku marjami itu satu. Cinta hidup pun mereka kelakon. Dia lagu lalu jam na cinta aku mereka jam ni. So ni helakon na cinta mereka ngalah kerja mubuna. Tapi saya rasa, anong kikuran. Asa marisa tahe lekit. Gaya semua butuh ni jual pasal. Habis lo orang ni helakon kerja mubuna. Jadi biar pak kurangin, ini biar kami sini bagaimana pun dah. Aku itu hak tu dari biru kerja. So ini nak ho, yang itu. Kalau mau orang berjantang akhirnya orang masih. Habis ni saya tiki garis. Habis ala nak seorang listik mu. Garis zaman orang listik. Kan kasih tu orang tu tu. Alai salah. Alanya jangan orang komunikasi. Kan? Ibu itu helakoma. Garis macam apa? Asal tu listik. Tugas mah jeblokon asarong. Jadi perlu komunikasi. Ya, so ini nang mangula, bulu pangula ruang kita ni tetap satu arah ya.
Sa gabi na nila. Bolo man na magbis sudah sa ahak lao sudah sa daro. Binubak bak masukan nangarong minisap kan nangarong pinasalang niya kan ada sa mga berjubak. Di marhitay na di helanami koronami dulu sohanami paborhato. Kamusap ko ng bagas na nanyon matapot ko bagas ni lapo. So hindi na guru sa matapot ko bagas ni sinagwa. Asam dia di bata na mga romitiamo sa kami bagas ni na daw sa mga kapamaran. Marhitay basa tamison. Dek si guru asa sadaro hamu saudura tudolo tudaruan mangelua kana ko di permulut muna termu di mamuji Tuhan sadar ya sayang dia mah dek satu sahak ma di hamu panggabe pahorasan asa tugolak lak ma tuba sikor di purba tua kuba paratami hamu tudo magasmu dabu muna masih tugan anak setulur muna donga muna mai posa tuna sauba tua Matutu. sa